Ada lagi nih, German pancake yang jual orang bule. Lah iya ya, orang Jerman. The only one in Sumber Batu, right? As I know, yeah. Yeah, for now ya, gitu. Takis. Takis, bos. Wah, mantap sih. Emang nggak ada habisnya ya, Sumber Batu tuh ada aja makanan-makanan viral loh. Ini ada lagi nih, German pancake yang jual orang bule. Lah iya ya, orang Jerman. Wow, unik juga ya. Lagi opening ada yang lewat depan saya. Yuk, kita cobain. Udah ini nih, apa? Gue nggak tahu kenapa Sumber Batu tuh selalu aja itu. Ada aja makanan viral. Kemarin kita sempat nyobain apa deh? Yang makan orang bule juga tuh deh. Yang di Kemang, nasi biryani orang Pakistan. Ini ada orang Jerman. Hello, Mister. Hello. Good to see you. How are you? Yeah, fine. Fine ya? I'm fine too. Thank you. Gue tuh sempat kesini sama makan receh waktu itu sekitar 2 weeks ago ya. Iya. Makan receh ya. So I come back again. Ini adalah German pancake pertama dan cuman the only one in Sumber Batu, right? As I know, yeah. Yeah, for now ya, gitu. Dia nggak ada tempat lain di sini, cuma sini doang nih German pancake. Forget, sorry. What's your name? Robin. Mr. Robin. Luis. Robin Batman. How long you have been here in Indonesia, by the way? Now 1 year. 1 1 year, tahun. 1 tahun. Yeah. But you can speak Indonesia little ya? Really sedikit. Sedikit. Jadi Really little. really little. Yeah, sadly, yeah. Jadi ya memang beliau ini menikah dengan orang Indonesia dan akhirnya setelah menikah mencoba peruntungan berjualan bisnis. When you starting this business? In here in Sumber Batu on November. November ya? Yeah. How about the selling? How about the crowd? Oh, it's okay, yeah. It's okay? In the week it's slowly, but on the weekend it's quite good. Oh, everyone can accept your business ya? Yeah, not everyone. Not like it. everyone. Of course, but Some people... the most feedback what I got, Okay. they say it's Positive. really good. Yeah. Oke. Jadi kalau kalian mau nyoba pancake ala Jerman bisa ke sini karena dia it's so different with pancake in Amerika, Yeah. in Jepang ya. Yeah. It's, What is different pancake Jerman with others? Oh, they are thin, but they're still soft and not crunchy like crepes. Okay. In here, they are not so thick like the American pancakes. Oh, dia lebih tipis, hampir kayak kayak soft crepes ya deh. Kalau American pancake kan lebih bigger ya, American pancake bigger, Yeah, they are heavy. bigger, more heavier. Iya, kalau ini lebih if you eat thin. one, you mostly already full. Ini, it's a little bit lighter. Ya, very thin ya, sedikit agak-agak crust, crispy and outside, but soft in inside, right? Yeah. Yeah, no, yeah. they are soft at all. Oh, not soft crispy. at all? No, Oh, they are at all not okay. crispy. Dia punya banyak menu. What best seller menu in here? The chocolate and the chocolate keju. Cuma 12.000, Cok. Murah juga ya. Only 12.000 and only 15,000 ya? 1,000 ya, bener ya? Bener, 15.000. Nah, dia kalau lagi puasa jualannya di Kemayoran ya? Yeah, before, yeah. Yeah. Yeah, but suddenly it was a little bit trouble with the transportation because I have only the 1 Gerobag and I. Stay here. Wait. But for now, you stay here. For now, I stay until from Tuesday to Sunday. I Sunday? stay only here. Tuesday until Sunday, you still here. Okay. What time you open? On 6. Oh, buka pagi juga ya, Cok. Buka jam 6 mereka sampai jam 11 siang ya. Oke. What last question, how many portion in a day you can sell? It depending on how much customer Okay. come, but Almost, mostly in the weekend it's 40, 45, Wow. and on the week sometimes Depends, 20, 30. Okay. Depends on the customer because Okay. they're not coming every day, of Yeah, course. yeah. Otherwise it get boring. Oke. Mungkin mereka juga punya pilihan lain nih, tapi ini jadi opsi kalau bosan makan nasi uduk, lontong sayur. You know nasi uduk? I have not eaten it. Oh, no, but itu. my wife eat. My wife. My Kalau wife bosan. she eats Lu mau nggak? sometimes. Ya, diem aja, mau nggak? Gue beliin. Oh, sini dulu. Abduzar Rizky, coba sini. Ini siapa namanya? Nah, sini. Lu mau nggak? Nah, lu pilih salah satu, mau yang mana? Oke. Lu juga. Lu coklat juga. Lu mau yang mana? Ya sama berarti semua. Sama ya. Yaudah. Oh, sama? Ya, same. For these guys,
3 pancake coklat. Okay. Oke, take away, bungkus aja ya. Iya. Ya, take away. Deh, kita cobain deh. Kita pilih-pilih dulu, nanti punya gue yang mana. Ini dong, setelah ke kamera. Panggil gue bos, bilang. Bos Melvin, bilang. Bos Melvin. Terima kasih bos Melvin. Terima kasih Bos Melvin. Atas asupan sarapan pagi ini. Sarapan pagi ini. Itu dia. Dah. Let's go. Wah, gila. Gue tuh 2 minggu lalu sempat kasih sama makan receh. Sebenarnya si tempat Mister ini udah sempat masuk di materi konten gue. Waktu itu pas dia jagang di dekat Kemayoran sebelum dia pindah ke sini. Cuman gue itu lupa gitu ke skip. Tiba-tiba jodoh kesini lagi sama makan receh. Terus gue minta kontaknya buat kesini lagi. Nah, gue pesen ada 2. Ada versi kayu manis. Waktu itu karena gue nyobain kayu manis enak banget. Sama versi yang spesial coklat keju. Dikasih topping ya saus tiramisu. Harganya mulai dari 10.000 loh. Sampai paling mahal cuma 15.000. Tukang nasi kuning makan pancake. Lu makan dagangan lu dong. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Namanya upgrade kehidupan, bos. Ya kan kita nyoba-nyoba gitu. Nah, itu dia. Sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya, guys. Amin. Langsung. Kita mulai dari ini dulu nih, kesukaan gue yang versi kayu manis. Tuh. Dia kayak soft crepe deh. Kalau di Perancis tuh ada namanya soft crepe gitu. Wah, tebal juga sih coy. Takis, bos. Wow. Adonannya tuh lembut. Di bagian depan tuh kayak ada gosong-gosong gitu. Enak deh. Wah, lu bawa cash gak? Dapetnya nggak bisa virus lo ini. Bawa cash. Iya. Cash sih bawa, cuman gue nggak tahu nih. Itu kepantong nggak? Jelas makan dulu aja. Gampang itu. Lagi menikmati beginian gua. Lihat nih. Tuh ya. Wah, mantap sih. Wow. Kayu manisnya tuh cukup on point ya, menyeliputi setiap lidah kalian dengan rasa kayu manis. Wow, enak. Nah ini gue mau coba nih, gue mesen ke abang yang kata yang enak si coklat keju bang ya. Iya. Ini harganya paling mahal nih, 15.000 nih di antara semuanya. Emang lebih gede ya. Tuh, di atasnya kasih ke saus susuin deh. Bisa heboh makannya. Wow, lihat nih. Kejunya melimpah banget. Dikasih saus coklat, keju, atasnya dikasih susu. Sensasi makan pancake, enak, tebel, kenyang. Lebih enak lagi kalau sama ngeteh sama ngopi ya. Iya. Mantep banget ya. Wow. Dan misalnya selalu buatnya fresh dadakan ya. Jadi selalu anget, dia punya kulitnya, diaduin langsung. Wah, the best deh. Oh, bungkus deh. Hah? Mau bungkus? Bungkus lah. Tadi kita tanya anak-anak kantor pada mau lagi. Kayaknya kita bakal bungkus banyak nih. Dan kita coba tanya ya, semoga misternya nggak bete pas kita pesen banyak nih. Tuh. Oke lah, teman-teman silakan ya cobain sensasi sarapan beda, unik, enak di Sumur Batu. German pancake asli yang jual orang Jerman, no tipu-tipu. Buat nilai German pancake, gue kasih nilai 9 dari 10. Enak, toppingnya banyak, terjangkau lah ya. Sekalian kalau kesini belajar bahasa Jerman coba. Katanya kalau enak, lekker. This is so lekker. Takis bos. Udah kelar, kita saatnya mau bayar. Bang, gimana total tadi? Kan anak-anak bocah tadi 3 ya? Yeah.
3. Yang pancake coklat 3 tadi deh. 12 kali 3 tambah gue tadi makan yang pancake kayu manis 1 sama yang pancake coklat keju. Keju 1. Satu totalnya tadi kan 61. Ya. Sama bungkus tadi buat anak-anak kantor berapa? 20 deh. Gak tau dia banyak banget maksudnya. Kan jadi capek bulan ini makanya. Jadi berapa totalnya semua? Totalnya jadi 280.000 Mas. Bisa curious? Waduh, belum bisa Mas. Belum bisa. Iya. Kenapa belum bisa? Soalnya ngurusnya ribet. Nah, nih mana nih? Iya, betul, Sini Mas. Mas. Siap. Tenang, zaman sekarang udah nggak perlu ribet. Kan ada Livin Merchant, jadi yang beli ke sini bisa bayar pakai QRIS. Livin Merchant. Apaan tuh? Pertanyaan yang bagus. Livin Merchant itu aplikasi untuk merchant yang dapat bantu abang dalam menerima pembayaran non tunai, pencatatan penjualan, dan lebih bagus nih bang yang lebih oke, pencairan uang hasil dagang abang atau hasil usaha abang itu fleksibel. Bisa dicairin kapan aja. Mau nanti malam, mau besok, mau lusa, bisa. Dan nggak cuma itu bang, lihat nih di Livin Merchant abang bisa pakai QR buat menu di meja atau tempel di sini nih. Jadi yang datang ke sini bisa pesan menu atau bayarnya lebih mudah. Jadi walaupun usaha abang UMKM nih ya, tapi abang udah bisa menerima pembayaran non tunai pakai QRIS Livin Merchant. Dan juga kalau misalnya ada yang bayar, abang bakal dapat notifikasinya. Bisa cek langsung udah masuk atau belum pembayarannya. Gimana? Mudah kan? Wah, gampang juga ya Mas. Nanti Iya, saya coba deh. karena emang Livin Merchant itu bikin transaksi jadi lebih nyaman. Fiturnya lengkap, abangnya happy, yang beli juga happy. Udah deh, pokoknya emang Livin Merchant solusi lengkap buat kembangkan usaha dan dagangan abang nih. Nah, nih, saya ketikin buat info lebih lengkapnya nih bang ya. Langsung cek aja di bmri.id/Livin Merchant. Cek di situ semua. Oke Mas. Oke, langsung digaskan ya. Siap Mas. Oke, makasih mas ya. Siap. Semoga nanti makin rame. Kita masih nunggu dulu nih karena si Andre mesen nggak tahu dia sampai belasan bungkus kan jadi capek nih si abangnya. Pokoknya datang ke sini, cobain jadi berkat jadi rezeki buat yang jual ya. Sekian video kali ini, jangan lupa teman-teman cobain German Pancake House di Sumur Batu. Nanti alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi. Sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat share positif. Orang bule mana lagi guys yang perlu kita datangi guys. Let's go.